mbahaye ikaze kuri Rugimana Talk Sport. Reka duhere rero amakuru yacu kuri Mundo Deportivo mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru kikaba cyagarutse ku intsinzi ya Barcelona yakubise Juve ibitego bibiri ku busa inayirusha cyane. Ikinyamakuru kivuga kiti rero intsinzi y'amateka nibwo bwa mbere ikipe ya Juve itsindiwe mu rugo na Barcelona. Akaba rero Ousmane Dembele ndetse na Lionel Messi kuri penalty n'ibyo bitego byatandukanye impande zombi. Ikinyamakuru kitubwira yuko Pedri yitwaye neza cyane, hanyuma Frankie de Jong yaje kurangira akina mutima wa defense rero nyuma yuko Araújo yavunitse. Ari nako kandi ikinyamakuru rero kinagaruka kitubwira yuko Alvaro Morata ibitego bitatu yatsinze byanzwe na VAR kubera kurarira. Ikinyamakuru Sport kitubwira ati ni intsinzi y'amateka rero nibwo bwa mbere Barcelona itsindiye ku kibuga cya Juve. Ari nako kandi ikinyamakuru kinigamba cyane kivuga kiti rwose abasore ba Ronald Koeman n'umupira ari gutera rwose biragaragara ko iyi Champions League tuyiriho uyu mwaka. La Gazzetta dello Sport rero ikaba igaruka ku ntsinzwi ikomeye cyane kabisa ya Juve rero yakubiswe na Barcelona. Ikinyamakuru kivuga kiti rwose Juve byarama uruje gusa yakinaga kurarira gusa. Ari nako kandi ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani rero kinatubwira ku magambo ya Pirlo yaje gutangaza, akavuza ati rero twari dukeneye match nk'igi kugira ngo dukure. Tutto Sport yo ikibaza ati mwigeze mubona Juve rushijwe iminota 90 yahawe isomo ry'umupira w'amaguru mu buryo bukomeye cyane nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ari nako kandi ikinyamakuru kidufitiye n'indi nkuru ahangaha kitubwira yuko Lautaro Martinez aracyafite mu mutwe kujya mu ikipe ya Barcelona nyuma yuko Barcelona ibonye ubuyobozi bushya ndetse igiye gutegura amatora akazajyaho perezida mushya. Abahagarariye Tolo kabisa nkuko bamwita Lautaro ngo bakaba bagiye kugerageza rero kuzagana n'ikipe Barcelona rwose ngarashaka kuzakina na Lionel Messi affaire à suivre. Tugarutse muri Sport kandi kabitubwira yuko Carlos Tusquets akaba rero ugiye kuyobora rero ikipe ya Barca muri iki gihe cy'inzuba cyuho rero akanategura n'amatora birumvikana. Ikinyamakuru AC cyo cyagarutse rero ku nkuru yashyizwe hanze na chaîne ya Telefoot y'Abafaransa. Bashyize hanze rero video Karim Benzema agambana na Mendy bavuga ati ntimongere gupasa Vinicius. Akaba rero abahagarariye Karim Benzema ndetse na Karim Benzema ubwe rero akamaze guhakana ibyo bintu, mu gihe uyu munya Brazil Vinicius Junior akamaze gutungurwa cyane avuga ati ibi bintu ntago ari byo murabeshya cyane. Estadio Deportivo ikabigaruka rero ku ntsinzi y'ikipe ya FC Sevilla yatsinze ikipe ya Rennes mu France igitego kimwe ku busa. Luke de Jong yatsinze icyo gitego. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati bakereye uburyo burenga 20 nabona ariko babonye igitego kimwe gusa. Ati yari match yari iteye agahinda cyane mu by'ukuri kuyireba rwose yari iteye umujinya kuko barataga ibitego byinshi cyane. Ikinyamakuru kandi kivuga ati rero ikipe ya Sevilla yakomeje kwitwara neza cyane rero ikomeje gukurikira Chelsea mu itsinda rya E. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero ku ikipe ya Chelsea nayo yarashe bikomeye cyane ikipe ya Krasnodar ibitego 4 ku busa. Odoi, Timo Werner, Ziyech ndetse na Pulisic aribo batsinze ibyo bitego. Ikinyamakuru kitubwira ati abagabo ba Roman Abramovich kabisa bateye umupira ku rwego hejuru cyane bamwiyereka. Ikinyamakuru The Sun kandi kinatwereka ahangaha rero Roman Abramovich kitubwira ati ibitego 4 ni ibya Abramovich kabisa. Uramubona ahangaha yiyambariye agapfukamunwa. Undi mugabo waranze ibinyamakuru by'Abongereza kuri wa kane akaba ari Marcus Rashford watsinze hat-trick mu minota 18 gusa. Ikinyamakuru The Sun kiravuga ati rero uyu mugabo diringa ibiryo kabisa yabikoze cyane atsinda hat-trick rero batsindaga ikipe yarebishiga ibitego 5 byose ku busa. Mason Greenwood afunga amazamu, Rashford atsinda igitego cya kabiri ku minota 74 yongeramo ikindi Martial yongeramo ibindi bibiri. Rashford rero akubita hat-trick mu minota 18 rero hanyuma bafunga batsinze ikipe ya Leipzig 5 ku busa. Ikinyamakuru Demira kikaba kivuga ati byiza biteye ibyishimo kabisa. Rashford rero akaba yashyizemo umuriro wa hat-trick kabisa igihe United rero yashwanyaguzaga abakinye Champions League kimwe cya kabiri kirangiza. iSport ikabitubwira ati champion w'abaturage ati kuko buri munsi agaburira abana bashonje ati ku mugoroba rero yateretsemo hat-trick kabisa muri Champions League. The Telegraph ikavuga ati man of the moment kabisa Rashford. Ikinyamakuru rero kivuga ko iki cyumweru cyamubereye cyiza cyane. Ikinyamakuru The Times cyo kivuga kiti super sabo Rashford kabisa wateretsemo hat-trick yihuta cyane mu minota 18. Ikinyamakuru The Guardian kikakivuga ati Rashford rero ku mutwe w'ibinyamakuru kabisa hanze y'ikibuga no mu kibuga byose hamwe marakubita ahantu hose. Akaba rero rashe hat-trick rero ifasha Man United kubona amanota biyoroheye cyane kabisa rero hanyuma imikino ibiri yose rero United ikaba imaze kuyitsinda. Ikinyamakuru The Star nacyo kivuga ati Great Rush kabisa. Akaba rero Rush ari kwitwara neza cyane Marcus Rashford. The Star ikagarutse kandi kuri Fabinho wa Liverpool. Ini nkuru nza cyane rero ku Liverpool nubwo yindi babaje yaravunitse ariko akaba uyu mugabo rero nyuma yo bamaze kumupima mu byuma bakamaze kubona ko agomba gusiba match 3 gusa nubwo ngo giye cy'iminsi 10 akazagaruka nyuma international break. Asiba match ya West Ham, arasiba match ya Atalanta hanze ndetse na match bazajya ku ikipe Manchester City hanyuma nyuma international break
Fabinho aza yamaze kugaruka rero nizera ko ari inkuru nibura idakura umutima cyane abafana b'ikipe ya Liverpool. Twekeje rero muri gahunda za Europa zihari ikinyamakuru The Sun kikaba kitwereka hano rero rendezvous ya AEK Athens ndetse n'ikipe ya Leicester City, akaba kubwa Captain Kasper Schmeichel akaba atangaza ati mureke tubikore kubwa Vichai kabisa, tugomba gutsinda iyi match uyu munsi. Rero akaba ashize imyaka 2 ya helicopter yishe umuyobozi w'ikipe ya Leicester City, rero akavuga ati tugomba gutsinda kugira ngo tumuhe icyubahiro. Leicester City iri deplacer ijya gukina n'ikipe ya Athens mu gihugu cy'Ubugereki. The Sun ikaba itwereka hano rero Antwerp irakina n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Antwerp mu Bubiligi rero yakira Spurs. Mourinho akaba yamaze kuburira abakina Europa League babwira ati Gareth Bale yaje. Ikinyamakuru The Sun kikacyagarutse rero ku ikipe ya Arsenal bwakire Dundalk, akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti rwose ni inzozi za buri mukinyi w'ikipe nka Dundalk kujya gukinira ku kibuga cya Emirates. Arsenal irahura n'aka gakipe, abakinyi bayo bahembwa amapaundi 800 ku cyumweru, niyo mpuzandengo. Reba hano tablo, Arsenal impuzandengo yabo ku cyumweru ni 92,000 by'amapaundi, mu gihe aka gakipe ni amapaundi 800 gusa. 800 by'amanyarwanda nibyo muri mukinyi wenda wa Dundalk ahembwa ushyize impuzandengo yabo. Ikipe yabaye pro mu mwaka 2018, ikipe na kuri stade 4,000, Arsenal ku 60,000. Urumva ko rero ni difference nini cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Mr Wenger, aka rero umuzehe yavuze ati rwose European Super League iri rushanwa niriramuka rigiyeho, kandi ikindi amakipe muri Premier League rwose biragaragara ko Big Six narishyigikira rizabaho. Akaba yavuze ati rero ibi bintu bizahita byirangiza, Premier League izahita irangira kabisa. Muzehe Wenger yabatangiye guhanura hano kakiri kare. Ikinyamakuru Metro kikaba cyagarutse rero ku magambo ya Ricky Parry, akaba ari chairman wa EFL, akamaze gutangaza ati rwose government ikigaragara cyo ntago witaye ku nzira karengane z'umupira w'amaguru kubera ikibazo cya coronavirus. iSport nayo ikunga no mu magambo rero y'uyu mugabo Ricky Parry watangaje ati abafana ntibazaba babarira mu gihe amaklub yabo azagwa mu bihombo kubera ikibazo cya coronavirus. Arimo arabwira government ati murekura abafana. Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yo ikabiduha amarandevu ya Europa League mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Milan irakina ikipe ya Sparta Prague, akaba rero ikipe ya Milan mu by'ukuri rino muri morale zikomeye cyane rero nyuma yo kwitwara neza cyane mu match aherutse, kandi ikaba yamaze kubona na vice president mushya rero akaba ari Franco Baresi, ari no wamaze kuba vice president w'ikipe ya Milan. Azuri ikipe ya Napoli ya Gattuso igomba kumanuka yiruka cyane rero iraba yerekeza ku kibuga cya Sociedad. Ikinyamakuru kivuga ati ni blow cyane mu buryo bukomeye cyane ku ikipe ya Napoli idafite Dries Mertens. Ari nako kandi Corriere dello Sport rero inagaruka kuri Giallorossi kabisa. Ikipe ya AS Roma rero iraza kuba iri mu rugo yakira CSKA Sofia, akaba rero ku ruhande rw'ikipe ya Roma barishimira cyane igaruka rya Chris Smalling. Les amis, umunsi mwiza cyane rero, Imana ibarinde.